Вода ўжо сёння рэсурс у свеце дэфіцытны. Шанаваць яе і разумна расходаваць прывучаюць у тым ліку лічыльнікі. Але ёсць і тыя, хто ў справе эканоміі не супраць нават закон парушыць, накінуць шлангі на дваровую або вулічную калонкі. Супрацоўнікі абаненцкага аддзела унітарнага камунальнага прадпрыемства «Жилкомгаз» не скрываюць, удачны сезон ім сумаваць не прыходзіцца. У гарачыя дні інспекцыя прыватных домаўладанняў справа асаблівай важнасці. У одном из таких рейдов побывала и наша здымачная группа. Согласно решению Шкловского райисполкома, в Шкловском районе установлен поливочный сезон с 15 мая по 31 июля. Специалистами Шкловского УКП «Жилкомхоз» проводятся рейды по выявлению незаконного подключения шлангов к уличным водоразборным колонкам, которые используются потребителями для полива приусадебных участков. Рейды проводятся постоянно. На сегодняшний момент уже выявлено 5 незаконных подключений к водоразборным колонкам, а также выявлено 4 незаконные резки к сетям холодного водоснабжения. Аграгарадок Фашока, вуліца Бельская. Каля дома номер 25 заўважаем шланг, які падключаны да водаразборнай калонцы. Супрацоўнікі унітарнага камунальнага прадпрыемства «Жилкомгаз» фіксуюць факт незаконнага выкарыстання вады. На такую заўвагу гаспадыня домаўладання рэагуе, трэба сказаць, вельмі нервова. Вы нецелесообразно используете воду. А как ее использовать? Я ее использую как для полива. Ведерки, бетоны набираете, подходите. Можете вот тут сделать колодец, установить счетчик. Прибор учета воды, который будет считывать воду. Ну так что вы мне предъявляете? На сегодняшний день это... Предупреждение, да? Нет, это уже зафиксированный факт, это уже штраф. Давайте в первый раз предупреждение, а потом все. Я штраф платить не буду. Я пенсионерка и все, я платить не буду. Пасля абследавання Фашаўкі прыязджаем у вёску Заходы. Праязджаючы па вуліцы, заўважаем калонку, да якой падключаны шланг і выведзены ў дом. Выявілася, што гаспадыня дома, шматдзетная маці, такім чынам сцірае рэчы ў пральнай машыне. Інспектары праводзяць гутарку і растлумачваюць правілы карыстання водаразборнай калонкай. Жанчыне выпісваюць папярэджанні і ставяць домаўладанне на кантроль. У наступны раз пры выяўленні парушэнняў ёй будзе выпісаны штраф на даволі вялікую суму, і мыццё будзе сапраўды золотым. Согласно постановлению Совета министров номер 788 за незаконное подключение к водоразборным колонкам предусмотрен штраф в зависимости от диаметра шланга, и в среднем он начисляется в размере 830 рублей. Чтобы избежать этих случаев, необходимо потребителям установить индивидуальные приборы учета воды для оформления незаконных врезок подключения к сетям холодного водоснабжения, обратиться в отдел капитального строительства для получения технических условий на подключение к сетям холодного водоснабжения и оформить незаконную врезку на законных основаниях. За вечер выходного дня инспекторы склали 9 протоколов за порушение карыстаннем водаразборной колонки. Громадяне повинны ведать, что бесконтрольно брать воду не атрымаецца, бо яна каштуе грошай і немалых. Не за гарамі ліпень, звычайна самы гарачы месяц года. І супрацоўнікі УКП «Жилкомгаз» разумеюць, што гэты перыяд стане самым гарачым і для іх. Колькасць жадаючых абысці правілы карыстання вадой узрасце шматкроць. Таму рэйды мабільных брыгад будуць праходзіць штодня. І як бы не імкнуліся хітруны замаскіраваць свае дзеянні, іх хітрыкі выявіць спецыялістам будзе нескладана.